Chibai ule when hi August ni sang ni som hi panga ania tutuma chuan chanchin sang sang lor khom te ngai thla khawna ilo nei te ang bwa seitu MS collection pue flelmal soma MS a chuan ni somthum pakhat July sang ni som ni panga ni lai ni khan Dampa Bial ko then khat to kwalin ma la chhun zom zel MS a hian ZPM unit sang sang hena unit anlo in tuam hlom nan tanpuina apezelin fuina thu thatak asoya unit hena by election ma nge ya member lalu tamber hena loman pe ka intiamin tuna changa theitop chwa Dampa Biala hian ruling MLA nge turin theitop chwa turin le unit le block te asom ani pue flelmal soma hi no pangte kumsom pasari ani lai changa pulal doma CM nana theitop chwa puya anu le paten an fapa tuina berle an kong thana ni wanga chungtai ni nain hlan thlap ania chutatang chuan pulal doma hi wekhat ma la phatsan lawin voini thleng hian ala zui zel ani MS a hian khovel thila chuan tur ka nei lo ma se digna le rinom na hi kanu le pa tanga ka chom le vanun reng ani a hei hi ka chuan ber ani ti in asoitam ber ani Eflalmal Somhi ZNP Chalai Unit Block Le Headquarters Chalaya Finance GST Organization GSTLS General Headquarters Secretary Tenituin ZPM General Headquarters elected EM Nilai ni in Minister Pusilal Soivunga Personal Assistant PA Anime Kane Dampa Bial by election Neih Atan ZPM achungin candidate ni tum Hnem le Dampa Bial chung mi langsar zwalte pakhatna Vala Sailawa gospel singer Pathian Rongbol Turau Pui Advisor ZPM Headquarters MLA Tan Om Takania Rama Vezia di Kansha mitam tak chuan hanting bese ti in kan du sakruve thup ani kha ma se hekong hi Atan ruat ni cha lo nge ni ang ti ro ngai to tham ani patnina H lalthiang hima West Phailing khwani in Mizoram NGO lian ber zinga mi MZP President ani mek ani aya shoi tu chale by election a hian ding o manom big lo mai the Pathumna KJLL biak ngeta zol nuam khochak hachek MLA candidate lo ni to ZPMGS media chelmek tu ani Palina lalming thang sailo West Phailing kansha tangin ani hi MLA candidate tum ni lai lo ni to ani a avan doi zinga atang le china a hunain her chuak don nge atan nga ya atang le tur chi zo kani MT po ngai to anga yang Dampa Bial pon lammi candidate tumve dangte pangana arsang nona riangte GS ZMP DCS retire service retire thak to nuwa helam hanlu chau chu ti ril ruwa lo lang hala parukna F Malsoma East Lungdar Republica Ommek Pusoivunga Minister PA UDC qualified law Dampa Biala dintum tournament siama intlarmek Dampa block ni intlanna po sumseng na saviaw ni nansoi Phailing Zone Football 1 tournament tepo cheng singli lai singin asiam ani pasarina silal nunema Vice President ZPM sanghi somhi pathum electiona thorang ading Dampa Biala engma bestur anei lemlo enge ming alawlan chan bernita ang shathiam harviau tin hengba ka hian Dampa Bial ngai venrutu anlo omnwal chungte chu ramzawi ZPM headquarters panhina kelal thang thuama ZPM headquarters pathumna PS Som ZPM headquarters ti haupo hi an thom ariviai viai hlom ZPM Aizol North 1 Blockin Anbial to MLA PWD Minister Puvanlal Lana Anthlop ND Party ti chu thudiglo manga sokar ti mingchha tuma anpu Voin Khan ZPM Aizol North 1 Block chu an President Pulalman Kunga Sailo inan thukoma CM Pulal duma kai shai ZPM Sarkar in kumni mel muwa ma alak to na win thenga Minister le MLA te mimal nun le corruption thuwa mingchha da neilawa ma an lazel chu chhuanom anti thu an soi Eptu party ti chu Minister of Road Transport and Highway in kumsang ni somni July ni thuma de to khan konpui chu khamrang inkar kongpui chu Mizoram PWD kudachang NHIDCL kuta hlanturan lorwa manto kalzela kumin me ni somni pariata CM Pulal Domale Ministry of Road Transport and Highway in NHIDCL Managing Director Hawa ni sompanga chunga NHIDCL ten malaturin antifil to ti shereng chunga Mizoram Sarkar le PWD Minister te mingti borban tuma mala apuin shathiam har anti thu ansoi
ZPM Aizol Nordwan Block Chuan an Bial to MLA Puvan Lal Hlanale ZPM MLA Tian Mizoram Mipui Harsat na Shia Theitop Chua Kongpui Siam Chatme kan Vil chu an Chuan Thu an Suya PWD Minister Puvan Lal Hlanan achung kwa le taksa risial na da poi mo masalawa ramta na Theitop Chua chu Chua no man ti thu soin an thop tlat zel don ti an soi kan pu dwalo bonzia hi chu o thokat lai khan ama pu hola CM laya engtin tin moni NLOP sumtur kha Central Sokar chang special package changa zuk soi chwa an sim ham borak te puzoram thangan engtin tin moni a mautam tram manga bafako santia mi kha azuk soi chwa te peace bonus ti angreng vel special package changa ando soi chwa chin borak te ai khan tuna kan CM hi Thenzol Peace City din tur ti a Mizoram mi puite min shiliam satya mai lova shifting of Mizoram capital from Aizawl to Thenzol ti a Central Sokara lozuk present vel dei chanti hi ngai to achan puyang u pui deuh thuk deuh mai ania DPR siam turingot po cheng noi sangkhat set alo zuk soi chwa theina tur planning and scheming atan thale zung ngai to na alo man na sadan tur hi o he project concept note copy social media muthwai tur ngai ila Central Sokar how to the na khan Thenzol kan MLA Bial ser chip chunga notified town pakhathi hunrei taka chang he Bial kan campaign chin lai dei to changin Mizoram new capital kan siamang India Prime Minister kan soipuyanga rem ati lo puin khovel zau zoka Christian millionaire te kan chian te po kan pe fel vek to tikha alo ti ve pu pup to sia minau tui pui ve sham te u zukti thor khachu a ho phur om ve boka tin kumsang ni somni pariat to pa in thana khian kumsomriat ani chhowe to dona ma se serchi biala in candidate le sham la tum tan chuan hetiang anga Mizoram mi puite hne na le Central Sokar hne na sum dil chwa tum ve ngoi na project ming lo thak ke zel te mai chu a haulu tuk Mizoram ma poisa awan em hi kan CM hian athiam danin poisa te chu lo soi chhuak ve bok te se chutin idem boy big lawang o Peace City din na tur azuk dil tong ai chuan Aizawl is to consented for future healthy economical growth and it will be in perfect tune with our India Act is policy that shifting Mizoram capital from Aizawl to Thenzol is a much better idea te zukti vel kha project ber soi chwa to te chuan ama ber po hian Mizoram capital Aizawl chang Thenzol son te chu atum tak don lauti a sha teng lom mole Ten ko ringot po hetia zuksoi chwatur hi chuan thuak vor vir angai na satur zia hi o an ngai tua ve te u he isu tang hian asiem ma a kan lo da san lem lo a in he Peace City via this shifting of Mizoram capital from Aizawl to Thenzol Delhi viral hautan big thak zeu idea ero hi chu abathuak thak em o kati Diktak chuan kan CM masa haute puti hola Zoram et al te po hian kan pu du ma zet hi chu viral ho do shil kwala sum soi chwa laina kher hi chuan an en sang ngoi turani kati ve tlat not engpo ni se republic leaders how ngai tuana level ai sangin mi puiten thok kan lo lave ngot thei big law thiang big law ve tlat ni sari chungin tui al thei phur lir thei zali sompa ni Mizoram alut Vaireng tele sairang inkara bungraphur tang khang motorwak le Aizawl lampan chhaulam changa somli pahnih chhuan ni a supply minister in ahmun atlo hnu July ni somni paru ka chungin voin August ni khathleng hian tui al thei trip zali som pahnih alo lu to tui al thei lu te hi LPG trip somriat pahnih cylinder sing ni sangsari zanga somli le pariat HSD diesel trip za somruk pathum sang ni zanga somkwa le paruk KL MS petrol trip zasumnga pariat sang ni zathum somsari paru KL le XP trip kwa KL somriat panga ania heng tui al theite hi Mizoram hun shang ami tur ani Nizan le nimin khan mual khang khamrang achang kolasi pasampan lirthei zathum somli pali chhuan ni a bungrophur konpui changa Aizawl ron pan zasum ko pariatan ron luta hengzinga hian LPG truck somni panga ting lorry somli pakwa MS19 HSD somni pathum mix parukle thotui trip khat atel lirthei chuk chaute hi anvain zanga somli le pahni anni a tuna hian Aizawl pan tur lirthei tang khang zali somli pakhat an la oma konpuya somli parukle reng ti kon zathum somkwa panga an la tang khang ani Dampa Bial ZPM candidate tunge ni ang ZPM ruling lai ani miaw awangin ZPM candidate be seite thom aring viawa amero chu thuleng wak zong ero rinvek law ahim FB le WhatsApp le YouTube channel chen khatte thu vordar hi rinvek law afu mai tuna po hian kan thir na hi afu vek kher law mai theibok
ma se film khur taka ron bua sai kan ni ti ero ka ron soi masadu ani Dampa Bial by election hi leader of opposition hong thayani wangin MNF party baka central thachak na machwanin BJP lampo anron ommai maidon lauti alang chianga INC lamtlang kam TT omma se thudik shilfia la har saviau thung chuti ral chuan MNF le Congress thokdon mai turanga soya ombok engpo ni se ruling ZMP candidate be se te din mun hi hanthir masa thuak tiang pakhatna puwanlal sailawa hi kumsang ni sumhi pathum khan MNF candidate pularin tuanga le chu vote chani somkwa le pahni chawina hnelawa MNF rong huai pularin tuanga kher hi chu kinglo se Dampa Bial MLA ani ngei ring an thanem viau kumsang ni somhi pathuma aking puya purin tuanga aboral ta ka chuan adin mun hi alang sar ber lo theilawa minister le party shoi tu chen khat po in ZPM party boruak siam lian tuwa an ngai awangin an thlau thak mai chu an ngai ngam chi alo ni in an soi ani amero chu ZPM ingai shoina mumal lo wange an film kholu tuk wangjok ZPM candidate ka te haw an bial vilzui lo tura ti an ni wangin pusai lo point abial vilzui ngam telwa midangin abial an vil phana chanpo sailawa thiam lo nilovin ZPM party shoi tu an de momma ma zong nin an soi Dampa Bial candidate ani chuan din mun hi athazok viau nia soi ani a pusai lo hi ZPM general headquarters a advisor ni lai mek ani a tun din huna hian seat an chang lo ani chuan ZPM party hi an party mitam takten an dem pha mai theibok ani hi zong mi piang dang lambik ani na hi alang fawa hotu nei thin ma se mi zozi nga ngai sang tunga ani hi alang an tia wangin hu hang alo nga lo theilo ni nan soi pahnina eflalmal soma ani hi no pangte a politics lo chilni in tuna CM pudo malo zui vengar ngar thin tu ani a pudo manen po anin po viau nia soi ani tuna hian langsar taka Dampa Bial vil tu ber ni nan soi Reek Zone Football Championship nei zota kalo sponsor to a Khwangcher Group YME tournament sponsor le turin ruap manna an peifel to ni nan soi tin West Phailing Football Zone Tournament po a sponsor nia soi ani bok heti taka sumle pai a sen hnem to awang hian Dampa Bial candidate tura ming langsar zinga alangsar pol ani lo theilawa tuna po sailawanien Dampa Bial hi inchu ber tura ngai ani ama hi ZPM nomination committee member tlem te zingami horticulture minister pusi lal soiwunga PA nilai ani bok pathumna pulal thiang hlima MZP president nilai mekani a minun ngil taknia soi ani tun ZPM sokar hi MZP na be chadu mya lo na chan hi ama wangnia soi ani hiala minister adu saktu anga aviang ni nan soya amai ro chu party alu chil lo wangin ZPM headquarters azwan khum zawang emti ro ngai tu atham atling West Phailing ko chhuak ani a pafim khurthiam taknia an soi wangin thom ala nei chadu cha lo ni nan soi bok Pulal muan puya punte MLA and advisor to CM in lom thu asoi Shang tur zo bial tu MLA pulal muan puya punte advisor to CM ni bok chuan abial chung khopathum x-ray call chia thak na tur MLA LED fanatanga ale chu mi pui man theya install zo ani awangle lo thing taka x-ray po nei ani awangin lom thu asoi Pumuan puya hian MLA fanachangin biate CHCE Islungdar PHC le North Vanai Phai CHC ate X-ray call thar alo le sakto a X-ray call thar le te hi biate July ni somni pathum Islungdar July ni somni pali le North Vanai Phai July ni somni panga khan install ni in X-ray po hloting taka nei ani Tiltingai shang har sa tak omawangin install mai theilamin omrenga health minister pilarin puite health commissioner pu HLLeng moya IAS baka health department lama thoktu ten har sa natam tak sutlanga chaktaka ma anla ka wangin tuna hian install zo to ni in mipui man theya pe filta ani Pumuan puya chuan hunrei tak har sa na shang awanga install theilawa omto tuna mipui man theya omta hi lomom ati thu asoya health department lamin ngai poimwa har sa na tam tak paltlanga x-ray call bun fel ani theina na thoktu zong te chunga lom thu asoi bok ani Pumuan puya chuan abial chunga CHC pahni le PHC pakhata x-ray call te hi reitak achia to wangin accident tok le damlaw x-ray ngai ten ser chhi be khozol an panzel angai wangin campaign laya alawin tiam to angein apma an nei sa x-ray call cheto aya call thazok MLA fanachangin x-ray call thar MAH zathum alaisak ani ole khati sung kha tuntuma kan lo ti chwa theide chu ani e